بنێرن تەماشەوانên هێژا doh civîna Kongresa Amerîka Komîteya Derve hebû. Baş Kurd parastin bi rastî ez vê ji wara bêjim. Yani xwedî li Kurdan derketin kongresmenên Amerîkî li wê derê. Binêrin mesela serokê Komîteya Derveya Kongresa Amerîka Brian Mast ji rûdawê re çi got? Got wê pêwendiyên wî li gel General Mazlûm Abdî berdewam bikin. Ew hevpeymanekî cihê baweriyê bûye û ew ê di derbarê her tiştî de pêra li ser her tiştî biaxife. Mast ji rêveberê Rûdawê li Washington diyar Kurd re got. Ez ê li General Mazlûm Abdî gudarî bikim. Ew dengê herî bilind e di rêkeftina li gel Şamê de. Roleke wî ya gelekî mezin jî heye. Baweriya kongresmanan bêhtir bi Şamê nayê. Bi taybetî bi serokê Sûriya Ehmed Şer'a. Meselen Mast bixwe dibêje ew bawer nake ku şerع bikaribe pêşa rojeke baş ji bo Sûriyê peyda bike. دوای سێ کاژێر کۆبوونەوەکەی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەمریکا تەواو بوو. لەو کۆبوونەوەیەدا بەوردی باس لە دۆخی سووریا ڕۆژاوای کوردستان و ئەو دۆخەکرەکە لە ناوچەکەیە. ئەمریکا ئەڵێ 1 ساڵ دەرفەتمان بە حکوومەتی سووریا داوە دەمانوێت بزانین دوای ئەم ساڵە چی گۆڕاوە. ئایا پێویستەکان سیاسەتی خۆمان بگۆڕین یان بەردەوام بین. شایەتحاڵەکان کە لە ژوورەوە دانیشتە بوون زانیاری ورد گرنگیان باس کرد. بەڵام هیچ یەکێکیان تەنانەت ئەندامانی کۆنگرێسیش ڕازی نەبوون لەوەی حکوومەتی سووریا چۆن مامەڵە لەگەڵ کورد و پێکاتەکانی دیکەکە. دوای ئەم کۆبوونەوەیە چاوەڕوانەکرێت گۆڕانکاریەک بەسەر بیرکردنەوەی کۆنگرێسی ئەمریکا و دواتریش لە ڕێگە کۆنگرێسەوە ئیدارە ئەمریکادا ڕوو بدات کە چۆن مامەڵە لەگەڵ حکوومەتی سووریا بکات. لە سەرەتاوە لە ژووری کۆبوونەوەکە بووین تاوەکو شایەتحاڵەکان گوتەکانیان پێشکەشکردن و دواتر دەستکرا بە پرسیارکردن. لە دوای تەواوبوونی پرسیارەکانی ئەندامانی کۆنگرێسیش بە گرنگم زانی قسە لەگەڵ برایان ماست سەرۆکی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە کە کۆماری و هەروها لەگەڵ ئەندامی باڵا واتە کەسی دومی لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە کەم کە دیموکراتە. لێم پرسین ئەم کۆبوونەوەیە چی لە بۆچوونیەوە گۆڕی؟ کورد ترسی هەیە ئەمریکا پشتیان تێ بکات. Ez ê pabend bim bi berdewamiya gotûbêjên xwe yên li gel General Mazlûm. Ew yek ji wan dengên bilind e ku di van rêkeftinan de û her tiştê ku diqewime ez guh didimê. Ew kesek e ku hevpeymanekî cihê baweriyê bûye û ez ê berdewam bim li ser axaftina li gel wî derbarê her tiştî de. Bi min pirsa dawî. Min pirsa dawî wergirt ku li wir hat kirin û ji her çar panelîstan diyare gumaneke mezin heye derbarê paşaroja seqamgiriyê li Sûriyê bi berçavgirtina reftarên vêdawiyê yên Ehmed Şer'a ew li ser milê Şer'a ku rêyê biguherîne nexşereyeke cuda deyne. Ez tenê ji ber wê yekê geşbînim ku derfeteke wan heye ku rêyeke cuda bigirin wekî ku min berê jî ji gelek kesan re gotiye min li gel Şer'a axiviye. Carekê min ew dît û bersiva wî ji min re dema min pirsî çima em êdî nedijminin. Wî got ku dixwaze paşarojeke bi rûmet ji bo gelê xwe. Ez bawer nakim ku ew paşaroja bi rûmet ku ji gelê xwe re dixwaze heta niha wek rê hatibe hilbijartin. Lewma nikarim bibêjim ku baweriya min pê heye ku di paşarojê de bê hilbijartin. Spas ji bo pirsên we. Violence against Druze and the Kurds, etc. have to stop. There's a lot that needs to be done. Divê tundûtîjiya li dijî Durziyan Kurdan kêmîneyên din were rawestandin. Gelek tişt hene divê bên kirin ji bo ku welat bibe yek û piştrast bê dayîn ku kêmîne parastîne. Em geşbînin lê di heman demê de agedarê rewş û bûyerên vê dawiyê ne. Lewma em dê berdewam bin li ser çavdêrêkirina rewşê wekî min di axiftina xwe ya destpêkê de amaje pêkir em derfetekê ji bo Sûriyayeke aştîxwaz dibînin. Eger bi awayekî rast muamele pê re bêkirin û Amerîka û welatên din tê de bejdar bibin. If done right and worked in the United States and others participate in that process. دواتر هەوڵمدا لەگەڵ زۆربەی ئەندامانی لیژنەکە قسە بکەم کە هیچ ئەندامێکم نەدۆزیەوە پشتیوانی تەواو لە حکوومەتی سووریا بکات بەڵکو هەمیان نیگەران بوون و داوایان دەکرد ئەگەر حکوومەتی وڵاتەکەیان پشتیوانی لە دێمەشق دەکات دەبێت دڵنیا بێت کە کورد و پێکاتەکانی دیکە پارێزراون. هاوکات لە کۆتایی کۆبوونەوەکە پرسیارم لە نەدین مێنزا کرد کە یەکێک بوو لە شایەتحاڵەکان لێم پرسی دوای 3 کاژێر کۆبوونەوە ئێستا چاوەڕێی چی لە کۆنگرێس دەکەن.
Ez difikirim tiştê herî giring ew e ku çavdêriya peymana sihî rebendane bikin. Çavdêriya tiştê ku li Bakurê Rojhilat diqewime bikin. Gelê hikûmeta Sûriyê hêzên xwe vedikişîne, gelê hikûmeta Sûriyê pabendî sozên xwe dibe, da ku piştrast bike ku rê nede tu hêzên ewlehiyê yên Sûriyê ku derbasî gundên Kurdî, Asorî, Êzidî yan her pêkhateyeke din akê minetewa bibin, wan berê li ser wê yekê li hev kiribû ku ewlehiya wana herêmî hebe û ew hikûmeta berfireh a ku berê ava kirine ew hikûmetên herêmî yên ku hemû pêkhateyên kêmineteweyên li wir dijîn li xwe digire bibin beşek ji wê civakê. Bêguman bi wê mercê ku nîvê serkirdeyên jin bin. Ji ber vê yekê ew peymana li Bakurê Rojhilat e û divê Amerîka û bi taybetî Kongre bi hûrgilî çavdêriyê bikin, da ku piştrast bin ku bi dadperwerî tên tevlîkirin. لە دوای ئەم کۆبوونەوەیە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی ئەمریکا ورتر سێری ڕووداوەکانی سووریا دەکات. سەرۆکی لیژنەکەش دەڵێت ئێمە چەکی سپیمان بۆ سەرۆکی کاتی سووریا و حکوومەتەکەی واژۆ نەکردووە. ئەگەر باش ڕەفتار نەکات سیاسەتی ئێمەش دەگۆڕێت و سزاکان دەگەڕێنینەوە. دیار کوردە ڕوودا و واشنگتن.